Kamu dia unsa mayangay nakubuhaton tambagi ko niyo kay galaba dili kong ulo ani. Ito mong gi-applyan ba yun? Nadawat ka? Ah, wala lagi bay paita bay. Apply tag kaning kamo tag apply. Wag pila-pila pa na dito. Ing kamo pa na makahuman ta eskwela kaya kon makakuha tag diploma kay mao kuno requirements niya. Pag hinna paitaan tag bakir. Oh no! Kapay uban, ngitag experience. O ganing nga-apply tag trabaho kay kon maka-experience niya. What? Kita dapat taon man ako pag-experience so di ta trabahoon. O lagi bay. Pila to ka to balik-balik sa eskwelahan niya pag pang-apply nato. Bakir may pangitaon. Oh, di ba? Hey! Parang may naamoy ako hindi maganda. Ay, halin lakasa yung Diskarte day bay. sistema karon bay. Diskarte yan di po day. Diskarte lay bay niya. Unsa ano pag-diskarte nga makita tag bakir? Mao best, mao lagi po. Usaw man pag-diskarte nimo og bakay-bakay di ka mo ka madawat. Ang mayo ani bay. Dili lang sa eskwela. Kita lang tag bakir. Para makasunod sa trabaho. Oh, mo ba bay? Oh, importante man pong pag-eskwela bay pero inig human na eskwela mangita tag trabaho. Pagita mo tag bakir. Importante man gyud bakir. My God. Man to graduate bay. Mangan ba ta? Pangita mo ta experience. Mao kaling mo trabaho ta aron maka-experience. Oh, lagi bay kaning mga ubang dagkong kumpanya bay. Mag-require og experience ya. Mag-apply kita kay fresh graduate ta aron maka-experience. Saon man di man ta patrabahoon kay wa ko na experience. Unsa maning kalibutan na ba yoy? Naghibog na jud ko. Diploma, diskarte o bakir. Kung kamo mapilion, unsa akong pilion na? Ako bay galaba ni ulo ni bay. Kay wa ko kabalo unsa na buhaton ya. Kompleto man ta ko requirements. Igastuhan pa na ko ni. Nya, wa gyud mo dawata. Biyan sa nako sa kanako diha bay kay mga palay ko, nya mangita sa kog bakir. Wow! Ikaw bay pisig pwede ka nako i-bakir. Ah, apil lang bang kuway pangitag bakir bay. Sige, boto ko bay kay mangita kog bakir bay. Sige bay, amping. Ito ba ita ba ning sistemahan noon nga. Sa uno tay pagka sulod og trabaho ani nga ngandoy tag pagka trabaho og tarong kay ning kamot pud makahumag eskwela. Daghan bay mga pangayong requirements. Nya, watay bakir, di ta basudlon kay wala ko na bakir. Nya, og bagtay experience, pangitaan mo to experience nga gusto kita mo trabaho kay aron maka-experience. Kamu dia unsa mayangay nakubuhaton tambagi ko niyo kay galaba dili kong ulo ani.